Na indaba endala imphica abadala ngiyaphica bathande bonke kodwa ungathembi noyedwa ngoba umuntu ulale phenduka ingakho bethu bothemba itshe kunokuthemba umuntu kanti uyini umuntu nange lahlekelwa ubuyena ngenhloso yokwenza inzuzo yamaqaphelo banezezela ngeshumi lezandla ozilonda lezi mntanami abakubuka ngazo zifumane ixesha lisakhona nangu uyazicinga uyasiphuthaza phakathi kwamabili usezilahlekele kwaze kwabakabili ahlale phansi azame ukubuyekisa abuyekeze ubuyena kule yankungu egcwele lapha ya ebusweni benkawu umpisholo bukusisa izimpawu ungalinge uthembe umuntu uyalifuza unwabu mayisefuna ukufeza inhloso zakhe omunye uthi ngike ngathemba umuntu ngamnikeza kabuhlungu igunya lokugada inhliziyo yami ngokulibala ukuthi lo muntu usebenza ekhishini uhlala nalo lonke uhlobo lezimfoloko nembese maye kuke kwaphenduka idili likamkhipheni enikiza inhliziyo yami phakathi kwamabili